Zamisao Miloša Timotijevića, autora teksta, je prikazati Ravnu Goru kao nepoznatu planinu od praistorije do današnjeg doba. Priča o Ravnoj Gori govori i o 10 sela, od kojih je 6 u opštini Gornji Milanovac. Veliko iskušenje i pravi zadatak za mene je bio da se upustim u istraživanje prirodnog nasleđa, od geologije, hidrografije, reljefa i svega ostalog. Tako da smo stvorili, ja se nadam, jednu zanimljivu knjigu koja na najbolji način ilustruje i prirodno i kulturno-istorijsko nasleđe Ravne Gore, a to je prostor od 136 kvadratnih kilometara koji obuhvata i Ravnu Goru, i Suvobar, i Bio, i Rajac, i delove Maljena, i sve padine, kose i reke koji teku prema Milanovcu, Čačku, Valjevu, Ljigu i ostalim varošicama. Fotografisana predeona celina u svim godišnjim dobima i vremenskim prilikama pokušava da čitaoce u posmatraču dočara svu prirodnu lepotu i osobenost ove nepoznate planine, koja je do sada čitana i gledana kroz prizmu ideologije. Namera izdavača i autora je bila sasvim suprotna, dočarati Ravnu Goru kakva je bila, ostala i jeste, a kakva bi mogla u budućnosti i da bude. Većinu Ravne Gore u našoj opštini čine Koštunići. Postoji ta netaknuta priroda, obilje pećina, jama speleoloških, izvora, reka, potoka i ono gde treba predahnuti, odmoriti se, osvežiti se, a to je turističko-rekreativni centar Momčilo Čeković. Knjiga je štampana na oko 290 strana i ilustrovana je sa 190 fotografija. Recenzent izdanja je dr. Kosta Nikolić, a monografiju je objavilo javno preduzeće Službeni glasnik iz Beograda. Inače, Muzej Rudničko-Takovskog kraja i Kulturni centar promociju su organizovali u okviru obeležavanja 100-godišnjice Kolubarske bitke.